laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, uhayyikum bi tahiyyatil islam, qailan lakum jami'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alamu rahimanillahu wa iyyakum أن المؤمن في هذه الدنيا لا تخلو حياته من الهموم والأحزان التي تكدر عليه عيشته وتنغص عليه لذته، ومع ما في ذلك من تكفير للسيئات ورفع للدرجات فإن فيها فوائد أخرى، من أهمها أنها تدفع المؤمن للجوء إلى الله والانكسار بين يديه والتضرع إليه، فيحصل بذلك للقلب من الراحة والطمأنينة واستشعار القرب من الله ما لا يمكن وصفه. مسيب جلد تدب يتور ودني الله سبحانه وتعالى الله جيد ندو تغوري جلد اكسال woni e hoore annabajo men on ɗum ko Muhammad, kanko kala e ɓengure makko e wondiɓe makko ɓe dendangal. Miɗa seedo wonde ala reweteɗo e goonga nafa neɗɗo rewɗo on, lorra mo rewali on si wona Allah kanko tun kadi o ala hawti biɗɗo e ɗum. Miɗa seedo wonde o wiyeteɗo Muhammad ko o jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Si iwiye ɗum musidɓe am fi Allah, ande no ɗan gurdan ɗan wuruɗen ɗo, gurdan anna ɗan, gurdan julɗo on, ɗan gurdan makko ɗan serata immodde e himneji e sunoji. Himme ko faale arayɗe, suno ko faale fuutiɗe. Julɗo gurdan makko ɗan serata himo wondi e himme, himo wondi e suno. Ko ɗum wonata sabu tunningol gurdam makko ɗan ɗuyta dakamme anna ɗen, anna on fo motti mettitamo, leyndin faaɗanamo e feeyajigol mayri. Wondude e ɗum ɗo, wondude e ko woni e ɗi himmeji e sunoji immorde fukkugol junubaji, sabu no e ɗi himmeji e sunoji ɗi julɓe ɓen wuuri e mu'um, no e muɗum fukkugol junubaji e ɓantugol darjaji wonande on muññiɗo o hasbitori. Hatta ɗum tun ɗi sunoji e ɗi himmeji ɗi wuruɗen hakkunde muɗum hande ɗittendeji wonki, ɗum hatta e fukkugol junubu on tun. No e ɗum kadi nafooreji go'o ɗi himmeji e sunoji, nafooreji molnaɗo nenta wonande on taskiɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala longini muñal. No jeeya e ko ɓuri himmude e majji, wonde ɗi himmeji e sunoji duñay neɗɗo gomɗinɗo on kan yo Allah waɗi en gomɗinɓe. Ɗum duñay neɗɗo gomɗinɗo on puusa mo haa o yahaka Allah, o ɓatto welayi Allah, o bakito takko Allah subhanahu wa ta'ala, o ƴoño faade ka Allah, ɓernde makko nden nde muncito yeeso Allah tabaraka wa ta'ala, o yankino faade Allah subhanahu wa ta'ala, heɓanomo sabu ɗum ɗo fowtere wonki e deeƴere wonki, o so'a wonde himo ɓatti Allah subhanahu wa ta'ala, ɓadande ne tawata hara wawata sifago ɗum ɗon newata ko sifoto. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu himmeji e sunoji wonɗi ɗin e meɗen, yo taw koko fukkata junubaji men ɗin, ɓantana en darjaji men ɗin. Hande miɗa faala en yewtu seeɗa fi ilajul humumi wal ghumum,
fi ñawndugol himme e suno himmeji e ɓittendeji himme e suno ko honɗum ñawdata ɗum himme e ɓittende nde neɗɗo ɓitti ko honɗum ñawdantamo ɗum ko honɗum ñawdanta ɗum ɓa en andi gurdam memɗan ɗan serata ko annani na aljanna wonɗen goy ko aduna ɗo ko aduna wiyete na aljanna ni fowtere nden ɗo aɗum habbiɗa ko hootere habbiɗa ɗo yallo ko en aljanna ɗan ɗo gurnan anna ɗan serata e ɓittende e suno ɗan serata e ɗum a heɓirali jawdi ɗum a laamorali ɗum a jangirali ɗum a haylorali ɗum a alɗirali ɗum a wasirali ɗum a sellirali ɗum a nawnirali ɗum ha taw a heɓata ko suninayma wowluɗo ɗum wo kanko ala hunde ko suninimo naka anna woni haqqille makko ɗen yahi woni haqqille makko ɗen yahi kono tellette si tawi neɗɗo on faami netti diina makko kan o taway ɗi himmeji e sunoji ko fukkay ɗum junubaji makko ɗin ko ɓantay ɗum darjaji makko ɗin no e muɗum kan naforeji go'o ɗi tawata hara no puusa neɗɗo on o anda koniyo e jaako fo o ɓado ka Allah fo o rutto e diina Allah subhanahu wa ta'ala kan o jogitora ka ƴakkirɗe ɗen wa aidan fa inna hadhihi almunqisati taj'alu almu'min ya'rifu haqarata ad-dunya no ɗi ɗuytayɗi dakammeji ɗi ɓittendeji e sunoji ɗum waɗay gomɗinɗo on ha o anda koniyo e ja anna ko fus e ja anna no yawni aduna sa andi goɗɗum no yawni a ruɗoto e muɗum ɗum wona sabu julɗo on o ruɗo e aduna hara o jaɓali deeɗirde aduna fii tun o heɓi ka o waalo heɓi ka o ñaama hara o deeƴaali e ɗum ɗo tun o fewtita e hoore laahara makko on e hoore andugol makko bi annaha khayrun wa abqa o anda wonde ko laahara on ɓuri moƴƴude ko ɗum woni ko heddoto idh la hamma fiha wala hazan kama qala subhanahu wa ta'ala wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dara almuqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub Allah subhanahu wa ta'ala dalika alqur'ana wonde yimɓe gomɗinɓe ɓen si ɓe naati ka aljanna ɓe wiyay alhamdulillah mantore yettore werlitande wodani Allah alladhi on Allah adhhaba anna ittuɗo ngaye amen o naɓi few alhazana sunare yo Allah ittan en suno inna rabbana no joomi me en la ghafurun wallahi Allah ko yawto junubu shakurun Allah wona o dulluɗo ba Allah kanko andanowo goɗɗo ko o waɗi kon haysi tayno famɗi alladhi on Allah ahallana wernuɗo men daral muqamati galle ñiɓal ɗum ko aljanna yo Allah hokki en ɗum laati min fadlihi koye ɓural makko la yamassuna memata men fiha ka aljanna nasabun ronkere ala tampere ala wala yamassuna memata men fiha nder ton logobu ronkere e aljanna no weli taw sino woodi ko ɓuri mawnude fama a'dam hadhihi alfa'ida liman arafa hikmata allahi ta'ala fiha taw sino woodi ko ɓuri mawnude e nde ɗo nafoore andugol wonde e ja aduna on ɗo ko rewɗo yaltira ɗo hande hiɗen seediti ɗum sabu maayele ɗen no ɗuuɗi hande ɗiɗo wa hadhihi ba'du al-asbab allati tudfa'u biha al-humum wal-ghumum wal-ahzan wal-masa'ib liman ahsana isti'malaha musidɓe julɓe tedduɓe e hino ɗo no arde yeeso men ɗo yoga e sababuji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala duñiranta neɗɗo on o itta e makko himme e ɓittende e suno e masiboji wonande on labinanɗo labinɗo gollitirgol ɗiɗo piiji
no arde yeeso men ɗo watten yila yoga e piiji naaɗi fof yoga e piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala duñirta neɗɗo on suno iwa e ɓernde makko nden ittende iwa e wonki makko fin o wona neɗɗo foofuɗo beeɗiɗo ɓernde awwalan aranun ɗum e ko Allah subhanahu wa ta'ala duñirta neɗɗo itta ittende suno ka nder ɓernde makko al iman wal amalu salih gomɗinal timmungal e golle moƴƴe gomɗinal timmungal gomɗina Allah tabaraka wa ta'ala jeyal makko gomɗina woodede Allah tabaraka wa ta'ala e jeygol makko nde ɗo tagore anda ko o siɓa hoolo wonde ko kanko tagi nde tagore kanko tun jeyi ɗum o hawtida e goɗɗo e ɗum ko kanko kadi tun woni reweteɗo siɓa ɗum ka ɓernde muɗum hoolora ɗum wasi tawi yiiri yiitere nden memiri jungo ngon nunnori kine ɗen hoolo ɗum siɓa ha satta ken inde Allah ɗen e sifaji Allah ɗin gomɗina ɗum wonde ko Allah tun sifitori ɗum ɗo goɗɗo goo siforta ɗum si wona kanko hertori ɗum o hawtida e goɗɗo e inde makko ɗe sifaji makko ɗin gomɗina malaikaɓe makko ɓen ɓe dendagal maɓɓe ɓe andi inde mum e ɓe anda inde mum gomɗina defte ɗe Allah jippinɗen ɗe foppo majje ko ɓuri teddude e majje ko alqur'ana hoolo wonde alqur'ana ko haala Allah tabaraka wa ta'ala gomɗina nelaɓe Allah ɓen ɓe foppo maɓɓe no ɓuri e hoore maɓɓe fof no kohoje maɓɓe on ko nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gomɗina ñalande dargal no hoolo wonde imminte ñaawe wona wonɗen ɗanorde finiren ni hoolo ɗum kadi jontete golle mum ɗen yilto gomɗina ndeɗo kodduri Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴi e mu'um e ko boni e muɗum on tigi siɓa hoolo wonde ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abadan ko Allah faala kon ko ɗum laatoto ko Allah faalaaka kon laatota ko kala ka rewra hoolo fiɓa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wama akhta'aka lam yakun liyusibaka konko heɓuma ɗo Allah subhanahu wa ta'ala windino wonde ɗum wopatama ko ɗum waɗi heɓuma konko wopuma ɗo wona ƴoyre ma wona technique ko wawuɗa tik tak ko wawuɗa ko wona ɗum danduma ɗum ko tawde Allah tabaraka wa ta'ala windi wonde ɗum ɗo hewtatama ko ɗum waɗi wopuma hoolo gomɗina kala ko Allah yamiri e gomɗini piiji anna e lahara ko ɗum wiyete al iman wal amalu salih e gollal moƴƴal hawrodirgol e sawaba tawa kadi ko waɗira ko fi Allah tabaraka wa ta'ala gollinen golle moƴƴe huwodiren e yimɓe ɓen yani golle moƴƴuɗe kala mo fottuɗen e muɗum waɗenenmo ko moƴƴi wota en waɗu hay e gooto ko boni wota en bono boniɗo e meɗen nunɗanen neɗɗo toñuɗo en wota en bono boniɗo e meɗen moƴƴinen konnguɗi men ɗin moƴƴinen huwodiral men ngal e fe mawɓe men jibinɓe en ɓen moƴƴinen huwodiral men ngal e fe resdiraɓe men ɓen moƴƴinen huwodiral men ngal e fe ɓiɓɓe men ɓen moƴƴinen huwodiral e fe enɗam men ɗan moƴƴinen huwodiral e fe kawtalɓe men ɓen haysi ko heferaɓe moƴƴine golle non ɗen ɓawande moƴƴinɗen ndewe Allah tabaraka wa ta'ala ɗen kala ko gollata gollu kala ko wi'ete kon kan dewal ta Allah ngal jaɓetake si wona tawa ngal ɗo gollal ko fi Allah ngal waɗira tawa hingal waɗira wona nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗiri noon toɓɓere aranere ko ittanta neɗɗo suno e ittende ka nder ɓernde makko ko gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala dalilu ɗum Allah tabaraka wa ta'ala no dalika al-Qur'an man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nane al-Qur'an musidɓe julɓe tedduɓe man debbo gorko paykum mawɗo man wonɗo wo amila golluɗo salihan ko moƴƴi min zakarin foti ko gorko aw unsa ma ko debbo sharti on
wa huwa mu'minun harako o gomɗinɗo Allah tabaraka wa ta'ala falanuhiyannahu Allah dali men wurnaymo hayatan tayyiban gurdal laaɓuɗan gurdam ɓuttuɗan e hoore men haɗantamo ɗon wala najziyannahum men yoɓay ɗen ɗon waɗuɓe ɗum ajrahum joddi maɓɓe nin bi ahsani ko ɓuri labeede ma kanu konko ɓe laati yamalɓe golla wa hadha wa'dun min Allah liman amana wa amila saliha ɗum ɗo ko fodore immorde Allah tabaraka wa ta'ala wonande on gomɗinɗo o golli golle ko moƴƴi o golli ko moƴƴi Allah fodi anna Allah yuhyihi hayatan sa'ida Allah wurnaymo gurdam wonduɗam e malore imam Muslim no filli e hadis eggari Suhaib Rumi o wi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maaki ajaban li amril mu'min no ngalɗini se eton no mugini fiyake gomɗinɗo inna amrahu kullahu lahu khayr yo Allah waɗi en gomɗinɓe yo Allah tabintin e gomɗinal ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khayr fiyake makko ɗen foppu kanko ko moƴƴi rewnandemo wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ɗum ɗo alana hay e goto si wona gomɗinɗo nelaɗo ɓangini sallallahu alayhi wa sallam ko honno fiyake gomɗinɗo on tawi no ngalɗini no etoni ɓe maaki in asabatuhu si heɓi gomɗinɗo on sarra a newende kellal hettare jawdi kala ko o heɓi e ɓuttu shakara o jarna Allah o inna alhamdulillah seede on alhamdulillahi o ƴetta e o nema mo Allah okkimo o gollitira e ɗoftare Allah ta kadi ko ɗaɓɓugo welay Allah fa kana laato khayran lahu moƴƴere wonandemo wa in asabatuhu si heɓi gomɗinɗo on dorra a lorra ittende ka ɓerde nawnare baasal hoynede hakkunde musidɓe muɗum si o heɓi ɗum sobara o muñño o gertotako o woyata o taƴotako goɗɗo fii ɗum o fiyata o yennata fimo heɓi ittende ɗum ɗo kadi fa kana khayran lahu laato moƴƴi rewnandemo tawsi ɗum ɗo no wodani si wona gomɗinɗo musidɓe julɓe tedduɓe wallelan ɗaɓɓutugol limanaku men ngun honto imanuji men ɗin woni fa hal antum muslimun ndaren siko ni sifitorɗen anden siko en gomɗinɓe haqiqa awa haray toɓɓere aranere dow ko Allah ittirta nde himme ɗe joɗirɗa e muɗum ɗo suno ngo wonduɗa e muɗum ɗo ɗittene ɗe wonɗa e mum fii ɓiɓɓe maɓe fii moodi ma siko a sonnajo fii ɓengu ma siko a gorko fii mawɓe ma si tawi hara woni ko aji ɗam ɓe wuuri fii nene gotoɓe ma fii weldiɓɓe ma fii golle ma fii jawdi ma ittene nde wonɗa nden e muɗum ɗo toɓɓere aranere ko ittanema nden ɗon ittende ko gomɗinal ma Allah subhanahu wa ta'ala e gollugol moƴƴi gomɗinen Allah hebbintinen imanu men on heɓintinen gomɗin imanu men on imanu no lo agoy imanuji men ɗin no lo'inini haa ko heddi yo ko ɗayɗi on andi si en hibbi ndiyan e muɗum fewnɗo hecciɗay kono andi si tawi woni goɗɗum yoori si a hoyni a hibbi nda e muɗum andi ñolay woni ko ɗum waɗi etoɗen ka imanu on ɗayɗi ɗo lannali mayde hibbanen ndiyan ñamninen imanuji men ɗin sabu janngugol alqur'ana e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala e andugol lette mawde makko ɗen ko mawnuɗe yurmede makko nden ino yaaji ɓe maaki saniyan ɗin munɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ittiranta neɗɗo himme e suno e ɗittende e masiboji farhul muslim weltorgol julɗo bima yahsulu lahu min al ajri al azim wa thawabi al jazil jazaa sabrihi wa ihtisabihi ala ma yusibuhu min humumi dunya wa masaibiha ɗin mun ɗum ko si julɗo on faami taw hare mo jogii faamu diina makko kan
ɓa ko wawata gollitirgol ɗiɗo ko faamuɗo ɗiɗi ko faamuɗo diina mum ka wata andude ɗum ɗo toɓɓere ɗimmere nden ko ittata suno ko weltorgol julɗo on o weltora o habbito o tijjo konko o heɓata immorde e joddi mawnuɗi e barjaari ɗuuɗundi joddi muñal makko e hasibitorgol makko e hoore konko heɓata mo immorde e himmeji aduna e masiboji aduna no jeeya e ko tindinta en wonde si tawi julɗo heɓi himme e suno ka anna ɗo ɗum ko joddi mo wodanimo ko junubaji makko ɗin fukkete hadis mo Bukhari e Muslim filli hadis on no egga Abu Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yusakuha illa kaffara Allah biha min khataaya. Allahu akbar. Nelaɗo maki heɓata julɗo immorde e tampere wona nawnare wona himme wona suno wona lorra wona ɗittende ha hewti bullal tufaygal mo ka koyɗe makko pontirri barminaydimo fegganne nde o feggoto barminamo ha hewti ɗum ɗon si wona Allah subhanahu wa ta'ala fukkanaymo sabu muɗum junubaji makko ɗin. Yo Allah waɗa hara ɗi ɓittendeji e sunoji ɗi wonɗi ɗe muɗum hara ko junubaji men ɗi wona fukkede. Yo Allah ɓantan en darjaji men ɗin. Allahu akbar. No are riwaya gonelaɗo maki ma yusibul mu'min min shawkatin fama fawqaha no ari e kongol go nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam e riwaya Imam Muslim go tusul kañum hadis on heɓata gomɗinɗo bullal ma ko woni sengo dow bullal illa rafa'ahu Allahu biha daraja aw hatta anhu biha khati'a heɓata gomɗinɗo bullal ma ko woni sengo dow maggal si wona Allah ɓantiraymo sabu muɗum darja ma ɗum o fukka ngay e makko goopi makko ɗin ko ɗum waɗi andi yo musidɗo julɗo faliya'lam al-muslim anna ma yusibuhu min humumin wa ghumumin innama huwa takfirun li sayyi'atihi wa takfirun li hasanatihi yo en andu wonde ko julɗo heɓata immorde masiboji himme ɓittende yo andu ɗum ɗo koko fukkata junubaji makko ɗin koko ɗuɗɗinta moƴƴi makko ɗin ko ɗum waɗi no woduno e woɓɓe wa kana ba'du salat yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahduna bil rakhai fe'iɓe moƴƴiɓe ɓen no laati no woɓɓe e maɓɓe hiɓe weltorayno masibo si ari jarrabu si ɓe ari ɓe weltorayno ɗum wono weltorten hande neweede si arani goɗɗo e meɗen honto imanu men on eɓe iɓɓidirte en andi ja isunoji e ɗittendeji en andi ɗum ɗo ja ko junubaji men ɗin fukkete si en muññike en hasibitike ɗo ande wiyete hasib ɓe mana ihtisab hasibitagol kon ɗum faanda ɗum si tawi neɗɗo on heɓi masibo o muññike tawa mo landike mo mi muññike ko fi hon ɗum muññorɗa ko fiyo Allah okkam baraji muñal ngal ko ɗum muññorɗa a heɓay tiji ɗiɗi Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ɓe maaki si tawi hara neɗɗo gomɗinɗo on julɗo wi'eteeɗo on julɗo yo Allah waɗu en gomɗinɓe si tawi gomɗinɗo on heɓi masibo o heɓi sattende si o muññike kono o hasibitorali muñal makko ngal o ɗaɓɓirali baraji muñal makko ngal fukkanay mo junubaji makko ɗin ɓatum o muññike
masibo mo heɓi nawnare nde o heɓi ko ɗum faanda muñal ene ko wata ɓernde nden suno fi amayrama ko ɗum faanda a heɓi sattende ka ɓengurema ko wata ɓernde ma nden suno ko ɗum faanda muñal ko wi'ete muñal fii a heɓi ko satti e ma wota a wowlu ko a haana wowlude wota a fiɓu ka ɓernde ma ko a haana fiɓugol wota a huwirtere ma ɗen ko a haana huwugol ko ɗoyete muñal on faami ko te muñal kon muñal ko jogitagol ɓernde nden e fiɓugol ko kaari waɗinmi ɗum ko ɓaami fotti e kaari si mi waɗan ɗum mi heɓatano ɗum ɗon faamude si on tigi ɓernde nden hiɓaali ɗum ɓa buyi ko ɗum hiɓata ka ɓernde mum heɓay masibo on tun liigito ko honta ko kaari waɗinmi ɗum ko kaari jerinmi ma ko kaari waɗinmi ma ko kaari ma ko ma hunde kaari ko hunde kaari mi waɗi si mi waɗano ɗum mi waɗata ɗum heɓatano lam ta fiɓu ɗum ka ɓernde ma sakko wowla ka hunduko ma wota tere ma ɗen wowlu ko waɗu ko hana waɗude wota a piyu wota a yennu wota a hayfi wota a taƴo wota a konno goɗɗo fiiɗayi masibo a woni aade muññiɗo on faami ɗum a woni aade muññiɗo siko ɗo haaɗuɗa ɗamari hunde wotere honɗum junubaji maɗin Allah fukkanayi ma amma si tawi a hasibitori bi ma'ana ngal muñal ngal muññiɗa ɗo fewndo muññotoɗa ngal muñal hiɗa tori hiɗa tijji nde Allah okkoray ma joddi muñal ma ngal a heɓa tiji ɗiɗi muñal ma ngal montanama junubaji maɗin hasibitagol ko hasibitorɗa kon ɗaɓɓirɗa Allah ka baraji ɗum ɗon ɓantanama darjaji maɗin daari tiji ɗiɗi ka ko ɗum waɗi etoɗen hasibitoren muube manji men ɗin ko immotoɗa ka suuduma ara e o bayana mo arɗa jooɗiɗa ɗo hasibitor wota aronko anniyaade miɗa yahude ka ɓerndema ɗum naawigol kadi ko Allah inni nawaytuɗa ɗum waɗu ka ɓernde ma miɗa yahude ka fiɓa ton miɗa yahude mi ɗaɓɓa baraji ko baraji mum ɗaɓɓoyde si a immike ɗum kamma a ari ha a hewtiɗo tawɗa waajotoɗo a tawa waajotoɗo bayana laataki baraji maɗe windete ko hombo e mon annino ɗum ka ɓernde mum nayi goto miɗa yawde bayana na ɗum tungoy ka ɓernde ma hiɗa ɗaɓɓude baraji ko dewal wonɗa arde ka argol ɗum ɗo na dewal ni ko dewal waɗi ɗum ka ɓernde ma ɗa ɗaɓɓude baraji ɗum ka Allah tawsi ɗon annino ɗum ko yalta ton ka suudu mum hara ko téléphone on ƴettuɗa ka téléphone ma on ƴettuɗa foti ko imo ko vayva ma ko appel direct anniɗa eɗa noddude goɗɗo hiwroɗamo ɗaɓɓere baraji haysi a noddi tawi téléphone makko on no ɗani Allah subhanahu wa ta'ala windante baraji ɗi kono tawsiɗon hasibitorde mi wi Mariama na addanan ndiyan o immike o yahi hasibitorgol e occasion go kadi ari kam heɓa baraji o tinno o yahata constateur o ñeɗa ndiyan ɗan o abda o andita ka ɓernde makko koni yo ɗum ɗo kadi ko baraji no gasa ka yeeso heɓaali waɗi no baraji ko baraji woni ɗaɓɓoyde o hasibitoton o ƴetta ndiyan ɗan o adda o joɗɗan yara walla o windante baraji kono tawsi tawi fewndo yahugol makko e mo anniyade ɗum ɗum lesi wiimo fo waɗa ka ɗa ko min woni ɗen ka moodi makko fo waɗa mi waɗɗimo ɗoftagol fo waɗa kono si o waɗi o moƴƴini anniye makko on fewndo o watta ɗum ko baraji o windante ko honto terdi wonani gomɗiɗo musidɓe julɓe tedduɓe kono en yetti Allah tawde Allah waɗi en julɓe Allah men jarnima men weltanike ma Allah subhanahu wa ta'ala tawde wona menen yalti ɗaɓɓoyi kaɗo diina ko am moƴƴi amen mi heeɗi kaɗo diina Allah ɓamen torike maɓɓe min a okki men ka diina wona menen torima ka diina ko an okki men Allah a ɗawali men ko men toraki makon wota ɗaw men ko men torima kon men torike men Allah janna firdawsil ala wota ɗaw men aljanna ko men torima kon Allah tabaraka wa ta'ala to ɗaw men aljanna okku men aljanna
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة التي فتناجي اجربوجي همجي سنوجي الله ميدا تورما الله تابنتين برده امن دين e gomdinal mangal hara dum do ittale min e diina amen kan Allah wado jogi si atabintinale min ala tabintino men Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ko ayo waydi to berde tabintin berde amen e hore dina makan hiden andino ko alquran no heewi no hani kaduddine wigo rabbana jomi amen la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab jomi amen wata oni berde amen ben baawo ne fewnu damen wata hersi men nyande dargal okku men yurmene den kamada har a hersinali men nyande dargal okku yurmene makko den musibbe julbe teddube hasiditore ko wonne nga wadde kon ko wonɗen e wadde kon hasiditoren al ihtisab ɗen andino heewi kanelaɗo maka sallallahu imanan wahtisaba tawa ko on tigi waɗi koko gomɗere ko hasibitorgol asalisan tammun ɗum e ko neɗɗo on sunare iwanta neɗɗo gomɗinɗo ma'rifatu haqiqata duniya andugol tigi tigi ko wiyete aduna wa annaha faniya mata'uha qalil aduna ko lannay ɗum ka heddoto dakam ne anna ɗen ko fandu ɗum fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil dakam ne gurnan anna ɗan wonali e nder lahara si wona pelletti ko fandu ɗum wama fiha min laddatin fayya mukaddaratun la tasfu li ahadin pelletti dakam neji foti e weli ko woni kon ka aduna ɗo ko pelletti no tuuni no wonde tuuni ko ɗum ayi ay goɗɗo hino jogi otowal climatisé bureau on climatisé suundum climatisé hay duusu makko ngo climatisé re won nder ton ko ndiyan ko faala o ko wulɗan ko ɓuuɓuɗan tawa himo e nder lette ka ɗum ala tawa himo e nder lette yi'a tawa goɗɗo weƴƴitay peligati peligati andi gatal hara nagoy gate arabu on gate sacca ɗen fuuta tawa koye ɗum o weƴƴitata o waalo ɗon tawi ɓernde makko nen no ɓutti ala wadde no wadde famamatal gurdan anna ɗan ɗan laaɓanta hay e gooto ɗan timmanta hay e gooto sabu ko annani in ode hikat qalilan abkat tawilan si gurdan anna jarini seeɗa wullinay ko ɗuuɗi ka wa in sarrat yasiran ahzanat kathiran si tawi weltini seeɗa suninay ko ɗuuɗi ka ko hande ɗa moosa jango hiɗa wulla ne wallahi wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas fa yawmun laka wa yawmun alayk dan ɗo gurnan adna meɗen yilita hakkunde yimɓe ɓen ko ñande goyɗa suni ñande goyɗa welti ñande goyɗa heɗi ñande goyɗa heɓa ñande goo pellete gurnan anno ɗan ko ni ɗan sifori ka imam muslim no filli hadis eggaɗo abu hurayra o wi nelaɗo maaki sallallahu sallama ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir aduna ko kaso gomɗinɗo ko alijanna kefeero mo jogitike wonde ko alijanna makko on o heɗi ɗo ɓa o heɗi mbaɗɗateri ɗaatudi o heɗi sonnajo o rawnuɗo ñiiƴe mooriɗo kinal wawɗo defude wawɗo mawlude ŋaaña o heɓi galle yaajuɗo o sikki gasi o ɗaɓɓorali alijanna on ɗon yo andu ɗum ɗo wontanaymo fuu o sikki ko alijanna on non hare ko yiite ngen o mo'oyi ɗon wa hiya kadhalik wallahi anna on ko kaso anna on ko kaso sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam daru nasabin aduna ko galle tampere kayɗen fo eɗen fowti wa adan e lorra en fo ko hombo heɓata kellal timmungal tout le domaine hombo heɓata ɗum hoore Musa tamo few ɓaahimo Amérique hoore Musa tamo o yi on ɓaahimo Australie hoore Musa tamo o yi ɗon ko Espagne o woni
ma ko Afrique du Sud ma ko Djibouti ma ko Makka ma kala ko woni ho leydi hay hoore musatamo on no woodi aduna ko daaru nasabin ko galle tampere wa adan e lorra wa ghammin e ittende wa hammin e himme walidhalika yastarihu almu'minu idha faraqaha ko ɗum waɗi gomɗinɗo on o fawtoto si o seedi aduna allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khayr yo Allah waɗi gurdam men ɗan hara ko ɓeydade e kala moƴƴere waj'alil mawta rahatan lana min kulli sharr Allah waɗan min mayde den tawa ko fawtorde wonande men e kala bone ko ɗum waɗi imam Bukhari Muslim filli hadis selluɗo eggade Abi Qatada wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nyande goyɓe tooli yimɓe ɓen ɓe rewi ɗan e fe furegoy ɓaaɓe rewi nelaɗo maaki ka anna ɗo mustarihun wa mustarahum minhu aduna ko fowtiɗo e fowtaɗo fowtiɗo e fowtaɗo e mu'um mustarihun ko fowtiɗo wa mustarahum minhu e fowtaɗo e mu'um qalu ya rasulallah mal mustarihu wa mal mustarah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko homboni fowtiɗo ko homboni fowtaɗo e mu'um qala sallallahu alayhi wa sallam al-abdu al-mu'min yastarihu min nasabi ad-dunya wa adhaha ila rahmatillah wal abdu al-fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wash-shajar wad-dawab rawahu al-bukhari wa muslim nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam jiyaɗo gomɗinɗo on si o ƴettitama mayde nden aranimo o fawtoto tampereji aduna e lorraji aduna o yaha e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله سبحانه وتعالى داري no ben gomdinde yiwbe ko Allah jeey men be nyiide hoore mudum malaika be den jippanobe yetata be wata on suno tawon bitto onon e sonja on gayni wata on suno ko acci don baawo wata on hulu ka fokkutu don yeso onon e tampere on gayni gomdindo on si o maayi o fawtoto e tampereji aduna hara buttini yo Allah okken buttula hara ka anna ɗo kan heɓotako wal abidul fajir jiyaɗo bonɗo on yastarihum minhu l ibad jiyaɓe ɓen fawtoto bone makko wal biladi leydi ndin kadi fawto bone makko washajaru leɗɗe ɗen kadi fawto bone makko waddawabi daabeji ɗin fawto bone makko ɓaɗan ndiyan saɗayɗan ɗo ko sabu junubaji ɗe ɓiɓɓe adama ko ɗum waɗi mi noddi en fof tentini pullo Fuuta mi noddi on e ɗuɗɗingol astaghfirullah toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah yawtan en junubaji men ɗin yo Allah ittan en boneji on ɗin ka Fuuta ka men Fuuta bonigoy kala bone waɗeteɗo konakirɗo o hande e leydi woɓɓe goo e nokkeli goo no waɗede Fuuta mi yahi mi tawi beere no yeeyede Fuuta beere la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin beere no yeeyde Fuuta ko ma o men ɓe wondireno kon simiɗa waɗa ɗum yomi dekku beere dagotaka goɗɗo wondira ko yina Allah kono ko telmanke beere no mawni e maɓɓe hikka Fuuta yo Allah woni ballo men ndiyan ɗan yahi akki gesele ɗen ndiyan ɗan yahi akki gesele ɗen foññeegi no sawti ɗen daali ko woni kon ka hansengere ko ɓuri kon ndiyan ari ɗe balɗe ɗo
nane waɗan noon misal ninni koko ɗayɗi wurtata ka si maayi ndiyan ɗan ari ñola woni ka ndiyan ari ɗe balɗe ɗo ñolni ko heddi ko yorno ko fof ñolni ko honno jerdeten a ruttoɗen ko Allah nani mehin ko Allah Ameriki woyya yooyi Europe woyya yooyi Asie woyya yooyi Conakry on eɗon ɓuttini ka onon tout va bien miɗa yiide Madina joni a ƴettay a bugoto hayre ton no wawa saabere ka ko ɓe Angola ɓe ɓuttini ko ɓe Mozambique ɓen ko on to yaten wiye ko Allah ka pellet la malja wala manja minka illa ilayka alaka takkore alaka ɗini reswonaka Allah joni ko ɗon tun heddorde on tun heddorde awa tuuɓe ruttoɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala nani arten ko Allah aduna on si goɗɗo andi haɗi aduna o yawato aduna masiboji ɗin hoyanaymo ɓa ko pellet hay si goɗɗo hara ko o nanga o soka ko ha honɗum ɓe wawi wiidemo o condamné à la mort ka ko ha ɗum ɓe yinatamo ka na condamné abadan ka andi Allah on jani wori ka haaɗi ko tampuɗa ɗo wo ko tampuɗa ñande goɗo iwray gurdam ma mayde ko lahara on woni ko ari e mum wo ko abadan yo Allah ko en aljandande leɗɗe jahannama lette muɗum musidɓe julɓe tedduɓe na bunnu rabi'an humumu dunya wa ghumumuha tushattitu an-nafsa wa tufarriqu shamlaha himmeji aduna ɗin sunoji aduna ɗin sekitay wonki ki iwa kaki tamodiri kon ki iwa ko ki fiɗi kon fa idha ja'ala al-abdu al-akhira ahammahu jama'a Allahu lahu shamlahu wa qawiyat azimatuhu si tawi jiyaɗo on waɗi ko lahara woni himme makko o naafi aduna hande ko fi lahara o jiɗino o heɓira o naafi aduna Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗantamo Allah moɓidiranaymo kala ko seedi kala ko lankitino kon fof Allah moɓanaymo Allah sembinay finde makko nen taso o fuɗɗike darso ko hande lanna woɓɓe buyno hersi argol ka darsuji joni sabu won ɗum ɓe accilan ko menen fuɗɗirno ɓe accilan ndeɗa ko menen fuɗɗirno yeɗa ko menen fuɗɗirno si tawi goɗɗo waɗi himme makko ɗen lahara o heɓay décision e piji ɗo ni wadde ɗin o immanto ko immani yo gasay nelaɗo no maaki sallallahu alaihi wasallam hadima Tirmidhi filli ka sunani makko e hadith eggado Anas bin Malik wonde annabajo o maaki sallallahu alaihi wasallam man kana fil akhirati hammuhu kala mo laati ko lahara woni himme makko ɗen ja'ala Allahu Allah waɗa ghinahu fi qalbihi ngalu makko ngun Allah waɗa ka ɓernde makko ala ghina nafsi ngalu ko ngalu wonki tu woni ngalu kala mo heɓaɗi ngalu wonki ara ko wasuɗo wa jama'a lahu shamlahu Allah subhanahu wa ta'ala moɓanaymo kala ko tawi no sakanimo kon wa atathu dunya wa hiya raghima adna on araymo tawde sakanko hay o faalaka anna on no jokki makko o yaari wo mo waɗi himma makko ɗen lahara taw nagoy ka hunduko nagoy ka tere ɓernde makko nden ko lahara o faala ko o dogayno ko yimɓe goo dogata ɓaawo muɗum ha wi'a foo maayay ha heɓa wuura ma maaya ma heɓay ronka heɓude kanko ɗum ara wi'e hin ko kañum ni mo waɗi lahara on himme makko tawi ko ɗum woni himme makko ɗen ko yimɓe goo dogata fi muɗum ha maaya heɓaali kanko ɗum aray ha taw o wi'e hin e hoore teddunga a respect no wadde kala wadde laawol kisal ko no wadde eɓantal wa man kana fi dunya hammuhu on non mo laati ko aduna woni himme makko ñaami waali fowtike no jerdi o ko heddi kon
ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi Allah waɗay basal makko ngal ka batti hakkunde gite makko ɗo ka o ndaari o taway ko o waasuɗo o wawata yiide kanko mo ɓuri ko ɓuri ɓam mutum o yiyata ye si tawi ko wele hum o jogino o yema moto haden so ɗaɓɓo moto kadi nani si o heɓi moto oto mo oto ara tum mo peso ara feƴƴama tum on yo andi siko moto mo jogino ɗo mi ala oto mo jogino mi alana ɓuɓude o ɗaɓɓa kadi suba tum ɗon si ɗon feƴƴi kadi mo katti waɗa zaw feƴƴa siko ngal ɗon jogino koni ko yiwo yonatamo wa farraga alay samlahu Allah senditanaymo kala ko moɓondirannoma kon walam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lahu pelletle ko o wakkili wo o heɓata annasi wona ko Allah hoddiranimo kon ka heɓota ko khamisan jawabun num ad-du'a utoragol Allah fa inna ad-du'a ilajun nafi'un li daf'il hammi wal ghammi toragol Allah du'a ko dunyan ko lekki nafayti fi duñugol himme e suna ɓiɗɗo neɗɗo e ka e jiyaɗo on toragol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi Allah tabaraka ta wiiki alqur'anan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idha da'an si tawi ɓe landike ma fi an he min ko mi ɓadiɗo miɗa noto noddago nodduɗo miɗa jaabina du'iɗo so du'iɗo si o noddilan kono kamɓe kadi yoɓe notolam Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni yanño ɓernde ko kanko woni yarño ɓernde laatino nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe tortono Allah yo Allah danduɓe himme no heewunoka ko wiyeteɗo Anas bin Malik o wi mi kurkani ke nelaaɗo duuɓi 10 miɗa wonde maɓɓe mi nanayno no heewi ka mi nantayɓe maaka Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أو دعاء هناك حسن المسلم لا بتيمك دعاء الهم والهزن هبنا وولو قلتم بند إكيكي ده بلجو الله تبارك وتعالى ابتناي ان همجي من دين او ابتناي ان سنوجي من ودا ويل باتي مودum yo Allah hebbin berde men den limanaku no jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala ittirta himɓe goɗɗe suno ɗuɗɗingol wigol astaghfirullah wa tubu ilayhi no jeeya e ko Allah ittirta himɓe suno wigol la hawla wala quwwata illa billah ɗuɗɗingol ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ittira sabrun ɗon kadi ko wiyete ko himɓe e suno pellet toriɗo Allah tawi mo timmini sartiji haɗay ɗum no fotti Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaymo no jeeya e du'aji ɗin wigol allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ani kulla la ilaha illa anta ɗum ɗo ko du'a ko Allah subhanahu ittiranta neɗɗo goƴo no jeeya muɗum wigol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah tabaraka wa ta'ala no ittira neɗɗo on ɗum ɗo kadi ɓitten ɗo ɓitti sunogo suni tampere nde o woni e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe eto ɗen ɗuɗɗinen toragol Allah subhanahu wa ta'ala du'a on non koyo taw ɓernde ma nden no ɗon anniye ma on ko gonguɗo wondude e tinnagol fii heɓugol sababuji ko Allah tabaraka jaɓiranta goɗɗo du'a no jeeya e muɗum faggitagol ko dagi hara wona ko harmi wuuri na taw ko ñaama ko ko harmi ka waala ɗon koko harmi ko haɗa ɗon koko harmi tun wuuruɗa hita toro Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki fa anna yustajabu la oɗo ko honno jabiniranten musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko Allah ittiranta goɗɗo himmo e suno jeega ɓum ɗum attawakkulu alallahi hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala hoolor Allah wonde nde sunare nde heɓuɗa ɗo mi hoolori Allah lontinanaylam ko min fuuti laawike Allah kan siko jiyo immiɗa toragol o fuutike ma ko an o fuuti ka kono o fuutike Allah siko jawdi faanuɗa a heɓali fuutike ma an kono fuutike Allah kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu pellet kala hoolorɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah yonanaymo pellet Allah yonanaymo ko ɗum waɗi musidɗo julɗo tedduɗo ƴettu nde ɓernde ma fawa e hoore Allah subhanahu wa ta'ala
hoolor Allah wota jaɓu jebbiranagol himmeji maɗin ɗi lo'inama e ko Allahu yamirma kon min ko ɗum mi ɓurata mapade wona fi jawdi fuutikelan sin hettayndi wona fi min e famille an min galdi simin welday wona fi min e ɗengu am ma ɓiɗɗo am min galdi simin welday ko taw simi darike no hana darrede noon fiya ɗum gasu ko ɗum mapintammi ko taw min komi wawi kon ko min komi duwa wadde kon taw simi waɗi no waɗirte noon ko ɗum ɓurtata mapinde ene hara hellade o probléme ɗo mi daranike no mi hani darrande noon ɗum no mapinanmi ko ɗum waɗi no heewi komi landoto onon ɓe wondi ɓen e muɗum ene hara hiɗon yiilan miɗa dari berujo an ka hani darade ɗon hiɗo reninmi hiɗon sutilan watte yila e an kono yo almuslim mir'atu akhihi ko julɗo ko darorga musidɗo makko mi wawata yude e hino lammiɗa arde ɗa on wiya mi feeti ka goɗɗo hayno to hoore makko e mo arde ko onon reninmi ko onon sutilan ko onon andi hiɗon andi ko onon woni seedeɓe Allah ɗen ka leydi ɗo ñande go nelaɗo Allah sallallahu sallam ɓe jooɗi ɓe feƴƴiɗi e furi nelaɗo maaki ɓe ayi o nelaɗo o ko adanjo moƴƴo ko adanjo moƴƴo nelaɗo maaki wajabat ɓe feƴƴiɗe goɗɗo o kadi ñande go ɓe ha goɗɗo no yawde ɗo goɗɗum waɗi ɗo halaji ako mayde ronki ko kaaɗi ɓuttini honaɗo maaki mustarahu minno on fawtaɗo on neɗɗo nelaɗo maaki wajabat ɓeyi nelaɗo koni wajabat o yake ɗiɗo on wi wajabat oɗo kadi wajabat konni o wajabatan ni wajabate kon ɗum ɗum oɗa on manti e makko moƴƴi wajabat aljanna waɗɗanike mo oɗo on manti on ñiñirima ko boni ƴiite waɗɗanike mo antum suhada ko onon woni seedeɓe Allah ɗen ka leydi ɗo kono ko ɗum waɗi siɗa yiɗi goɗɗo wona yahugol yeeto bonɗi makko ɗin goɗɗo ko ella ko yiruɗama kon e faamuma beru faamuma an on ɓanginanamo fiyo eggu e muɗum yo Allah moƴƴin Allahji men musidɓe julɓe tedduɓe hare leere men on yoni ha wayi wasi niɓɓitode woɓɓe hootay ka woɗɗi hare ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala itto himme yo Allah itten himmeji men ɗi yo Allah itten sunoji men ɗi yo Allah itten andeji men ɗi yo Allah firten arsakaji men ɗi torki Allah tabaraka wa ta'ala ittende ɗi wonni nin e nder ɗi wonkijimi Allah subhanahu wa ta'ala ittan en sunoji ɗi wonɗin ka ɓerɗe men Allah subhanahu wa ta'ala ittan en yo Allah subhanahu wa ta'ala firten arsakaji men ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala newinan kala on sattiraɗo yo Allah newinan kala on sattiraɗo yo Allah newinan kala on sattiraɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala selli nawnuɓe ɓen o danda ɓe nawnali ɓen jogaɓe ɓen e hoore toñi Allah subhanahu wa ta'ala nenuɓe ɓe hetto torki Allah subhanahu ɗaɓɓoɓe kaydiji Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe waɗaɓe baka brevet kala jangoɓe aso okki gandal nafaygal torki Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe meɗen wonɓe toriɗe en du'a wonɓe ɗo e wonɓe yaasi Allah no andi koɓe faala e moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe Allah no andi koɓe huuli e bona Allah subhanahu wa ta'ala danduɓe Allahumma inna na'udu bika min al-hammi wal hazan wa na'udu bika min al-ajzi wal kasal wa na'udu bika min al-bukhli wal jubn wa na'udu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا وارفع غضبك مقتك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة ومات على ذلك واغفر لهم وارحمهم وآفهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم واسم دخلهم واغسلهم بالماء والثلج برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحبنا فيك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر الحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال